Ubu bwoko bushya bwa coronavirus bwahawe izina rya COVID-19 buri mu bwoko bwa za virusi udukoko duto cyane tutaboneshwa amaso bita Korona. Utu dukoko turandura cyane ariko ntidutinda mu mubiri w'umuntu. Iyo utu dukoko tugeze mu muntu tujya mu mazuru, iyo utu dukoko tugeze mu muntu tujya mu muhogo, iyo utu dukoko tugeze mu muntu tujya mu bihaha, iyo utu dukoko tugeze mu muntu dutangira kuzahaza umubiri kimwe na virusi isanzwe itera ibicurane bisanzwe. Nta bushakashatsi bwa siyansi bwemeza ko kurya tungurusumu birinda iyi virusi, ariko abahanga bemeza ko ubushyuhe n'imirasire y'izuba bigabanya ikwirakwira ryayo. Virusi ya Korona imara hagati y'amasaha 8 n'10 ku hantu horohereye, twavuga nko ku iponje cyangwa se ku gikarito. Virusi ya Korona ikamara amasaha arenze ayo ngayo iyo iri ahantu hakomeye, twavuga nko ku kirahure, plastique, icyuma cyangwa se urubaho. Nta bushakashatsi buragaragaza ko amatungo yororerwa cyangwa se inyamaswa zororerwa mu rugo nabyo bishobora kurwara iyi ndwara. Gusa ni byiza buri gihe gukaraba intoki neza mbere yo gukorakora kuri ayo matungo ndetse n'inyamaswa. Ese virusi ya Korona yica ku ruhe rugero? None se kuki iyi virusi yaciye igikuba? Ese umuntu akwiye kwipimisha coronavirus mu gihe agize ibimenyetso gusa, cyangwa birashoboka ko agomba no kuba yakwipimisha kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze? Ibi nibyo tujya kubaganirizaho mu kiganiro cya none, aho tugiye gusobanukirwa utuntu n'utundi kuri coronavirus. Reka mbanze mbashimire ko mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwagufasha kujya ubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa, kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, ubaye hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo wifuza kutwunganira, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro tubagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, kora share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza kuri coronavirus, bityo tumenye urugero iyi virusi ishobora kwicaho umuntu, dusobanukirwa impamvu iyi virusi yaciye igikuba ndetse n'ibindi bitandukanye kuri iyi ndwara ikomeje kwibasira abatuye isi. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyi virusi ya Korona yihuta cyane mu kwandura no kwiyongera ku isi, ariko ingufu zayo mu kuzahaza umubiri kugeza ku rupfu rw'umuntu ziri hasi. Ako bantu bayandura ishobora kwica 2% ndetse na 3%, kandi ibyago by'uko yakwica umuntu bifite gusa abantu bari hejuru y'imyaka 60 n'abantu basanzwe bafite ibindi bibazo by'ubuzima mu mubiri n'izindi ndwara zisanzwe zizahaza umubiri wa muntu. Impamvu iyi virusi yaciye igikuba nuko hari ibihuha byinshi no kutagira amakuru nyayo. Amakuru agenda acicikana niyo atera ubwoba abantu, bityo igikuba kigacika kuko iyi virusi ari nshya kandi abantu ntibaba bazi ubukana bwayo nuko bayirinda. 80% by'abayirwara bagira ibimenyetso byayo byoroheje, kandi iyi virusi ishobora gupfa igakira ikava mu mubiri wa muntu mu gihe cy'ibyumweru 2. Abantu bakuze nibo bagira ibyago kurushaho kuko ituma baremba bakagira intege nke z'umubiri. Ibi biterwa nuko n'ubusanzwe umubiri wabo uba udafite imbaraga nyinshi. COVID-19 cyangwa se coronavirus biboneka ko ari gake cyane ifata abana, n'abifashe ibimenyetso byayo biba byoroheje. Mu bantu bose amaze kuyandura ku isi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko 2% gusa
ari abantu bari munsi y'imyaka 18. Muri abo nabo 3% gusa nibo bazahajwe ndetse bakaremba kubera iyi ndwara ya korona. Ese korona yandura iti? Mu kwandura coronavirus, kimwe na virusi itera ibicurane bisanzwe, korona iva ku muntu uyirwaye mu matembabuzi yose ava mu gukorora, kwisamura, kwikora mu maso, kwikora ku munwa, kwikora mu mazuru, ubundi ikajya ku muntu utarayandura muri ubwo buryo. Coronavirus kandi yandurira mu kwegera cyane nibura muri metero 1 umuntu uyirwaye cyangwa se gukora ku bikoresho byakoreshejwe n'uyifite. Coronavirus ntiyandurira mu biryo kuko nta byemezo bya gihanga birahamye ibi, ndetse na virusi za korona zabanjirije iyi byagaragaye ko zitandurira mu byo kurya. Ese ni gute umuntu yakwirinda coronavirus? Mu kwirinda coronavirus, umuntu akwiye kwirinda gukora ku bantu benshi no kujya ahantu hari abantu benshi kuko iyi virusi idapimishwa ijisho ngo umenye uyirwaye cyangwa se utayirwaye. Mu kwirinda coronavirus, umuntu akwiye kwirinda kwikora mu mazuru. Mu kwirinda coronavirus, umuntu akwiye kwirinda kwikorakora mu maso. Mu kwirinda coronavirus, umuntu akwiye kwirinda kwikorakora ku munwa. Mu kwirinda coronavirus, umuntu kandi akwiye gukaraba intoki kenshi akoresheje isabune ndetse n'amazi meza, kuko iyi virusi yicwa n'amazi n'isabune mu gihe yaba ikiri mu ntoki zawe itaragera mu gicumbi cyayo, ubwo ni mu muhogo, mu mazuru no mu bihaha. Mu gihe ukeka ko waba waranduye iyi virusi, ishyire mu kato wowe ubwawe, uhamagara abaganga mbere na mbere. Byaba byiza ukoresheje telefone kugira ngo ubasobanurire uko umeze. Reka noneho turebe ibimenyetso bya coronavirus. Kugira umuriro ni ikimenyetso cya coronavirus, ndetse gukorora no kunanirwa guhumeka neza bijya gusa neza nk'iby'ibicurane, gripe isanzwe. Ariko ibi bimenyetso bishobora kugaragara hagati y'iminsi 2 na 14 iyi virusi uyanduye. Niba ufite ibi bimenyetso, nyaboneka wishe ubwoba, ushobora gukoresha uburyo bwo kuzibura inzira z'ubuhumekero, twavuga nka sauna steam 2 ku munsi, ukanywa amazi kenshi, ugakaraba intoki kenshi wirinda gukwirakwiza iyi virusi, ubundi ukavugana n'abaganga kandi ugafata imiti baguhaye. Coronavirus uyirwaye ntakunze kuribwa mu muhogo bimwe byagapfura, kandi ntakunze kugira ikimyira mu mazuru, runny nose. Ibyayo ni umuriro, gukorora no kunanirwa guhumeka neza. Gupima coronavirus ntago bikorwa kugira ngo umuntu amenye uko ubuzima bwe buhagaze, ahubwo bikorwa gusa bisabwe n'abaganga igihe umuntu yiswe ko akekwaho kugira iyi ndwara. Ahantu hose ntago bapima iyi ndwara, impamvu nuko iyi virusi yandura cyane, bityo hateganywa za laboratoire zifite ubushobozi bwo kugenzura izi virusi. Izo ni laboratoire zo ku rwego rwa biosafety level 4 BSL 4. Izi nizo zishobora gufata ibipimo bya COVID-19. Uburwayi virusi birashoboka cyane gukira burundu, kuko kugeza ubu 80% by'abayanduye bayikira badakeneye ubuvuzi budasanzwe. Ibimenyetso byayo nk'uko twabigarutseho ni umuriro, inkorora no kunanirwa guhumeka neza. Ibi nibyo n'ubundi bavura bigakira mu gihe iyi virusi igenda ipfa mu mubiri igashira. Kimwe nuko nta muti cyangwa urukingo biraboneka bivura virusi itera ibicurane bisanzwe, coronavirus nayo ntirabonerwa umuti cyangwa urukingo. Reka tubabwire ibintu 3 wakora mu kurwanya ikwirakwiza rya coronavirus. Icyambere wakora mu kwirinda ikwirakwiza rya coronavirus ni ukwirinda wowe ubwawe. Icya kabiri wakora ni ukurinda abo mubana. Icya gatatu wakora ni ukurinda umuryango mugari waho utuye. Ese ni gute wakwirinda coronavirus wowe ubwawe? Kwirinda wowe ubwawe ubikora ukaraba intoki buri gihe n'isabune nyinshi ndetse n'amazi meza. Kwirinda wowe ubwawe
ubikora uhorana imiti yagenewe kwica imyanda mu gihe udafite amazi n'isabune hafi yawe. Kwirinda wowe ubwawe ubikora wirinda kwikora mu mazuru, ukabikora wirinda kwikora mu kanwa cyangwa ku munwa, ukabikora wirinda kwikora mu maso n'intoki zisa nabi. Kwirinda wowe ubwawe ubikora wirinda kwegera cyane nturenge muri metero imwe umuntu uri gukorora cyangwa se witsamura. Kwirinda wowe ubwawe ubikora wirinda indamukanyo zo guhana intoki kuko ntabwo uba uzi aho mugenzi wawe yakoze cyangwa se aho avuye. Ese ni gute warinda abo mubana coronavirus? Kurinda abo mubana ubikora wirinda gukora no kwitsamurira mu ntoki kuko izi ntoki witsamuriyemo iyo ugirwaye buri kintu cyose ukozeho coronavirus isigaraho. Ahubwo ukwiye gukoresha impapuro z'isuku zabugenewe kandi ugahita uzijugunya. Niba ntazo ufite kwitsamura, itsamurire mu ihuriro ry'ukuboko, ubwaho ni mu ihuriro ry'inkokora. Kurinda abo mubana coronavirus ubikora utajya ahantu hari abantu benshi niba wowe ugirwaye cyangwa se wikekaho kuba uyifite. Ese ni gute umuntu arinda coronavirus umuryango mugari wahari? Kurinda umuryango mugari coronavirus ubikora ujya kwa muganga mu gihe wumva utameze neza. Kurinda umuryango mugari coronavirus ubikora wishyira mu kato mu gihe biriya bimenyetso twabasangije uri kubona hari ibyo ufite, ubundi ugahamagara abaganga kuri telefone ugakurikiza amabwiriza yabo. Kurinda umuryango mugari coronavirus ubikora udakwirakwiza amakuru y'ibihuha ayo ari yo yose ubonye. Sangiza abandi amakuru yatanzwe n'inzego zizewe cyangwa se abaganga. Bityo ubu butumwa bwose tubasangije ntibusimbura inama z'abaganga kandi dukomeze gukurikiza amabwiriza turi guhabwa n'abaganga mu nzego zose zadufasha kwirinda. Reka tubashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu aho twabaganirizaga kuri coronavirus, bityo tumenye urugero iyi virusi ishobora kwicaho umuntu. Dusobanukiwe kandi impamvu iyi virusi yaciye igikuba ndetse n'ibindi bitandukanye kuri iyi ndwara ikomeje kwibasira abatuye isi. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi buzagufasha kuzajya uhora ubona ibiganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza cyangwa se ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro tumaze kubagezaho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa. Kora share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.